mi pinto un pintura pa' mostrar o que mitad. Prima la taquera de mi mes mitad tasa. Cristóbal no da algo suficiente, le voy a. Si te arriba el trono, dirá peinando a mi lugar. Leg mi pinto un pintura pa' mostrar o que mitad. Prima la taquera de mi mes mitad tasa. Cristóbal no da algo suficiente, le voy a. Si te arriba el trono, dirá peinando a mi lugar, no. Peinando a mi lugar, no. A mí mostraba o que mitad, no. Welcome to the OnBrand Podcast. Nostay ko basahan kung episodyo Nobis. Some would say esa kita one of my best songs. Yes, that's me. Yeah, boy. Esa kita llama Nami Mi Sang by Joim. Mio conocido como Mio J and to AXL Blast. I check. Wah. Hey. Plato o plomo. Porque corre bota slow pa colmo. Plato o plomo. Mi gana baixo barra den slow-mo. Hey. Sinofono. Cobravo mi send in tono. Sinofono pa mi griseng. Mi tema ne bolo mi di. Bang. Uno como babai no sta bora. Bora. Rian. Uno como babai no sta lora. Lora. Bang. Uno como babai no sta bora. Uno como babai no sta lora. Yeah. Uno como babai no sta bora. Uno como babai no sta lora. Wag. Ikaw nag-dream to this track Ninguém actually. entende que ele paga outra hora. Interessa subir Hora hora pa pa hora. hora. Luta papi, luta Bate boboca. Se busconde tá Hanhabo ranhabo mesora. mesora. Queda buscadora Dora exploradora. Alemanha, Argentina, Andorra. Na terceira bucaste. Diaspora. Monte em cash, Tá mandava mandavo um take. Monte em cash, tá buscava o glaze. Yeah. Monte em cash, comportava da base. Busca trabalho pra botar bobo Pay me. Uma boquinha, não está toba, we miss. Chega e paga, nem Cuente cuente después. Tu deve de placa, eu tenho botim. Wabo, Wabo, bo. cobre, montanha, rabri. Midi, wak, midi. Nami mi sang, nami mi. Nami mi sang. Ay, mafia, brodos. Yeah. Music diss track. Music diss track to the people that owe him money. If you owe him money, that's for you. See. We outside. Welcome guys. Welcome Ko again. bato ka kanti ka di ba? See. Sito? Kung intro, kung ta Joy, by the way. See. See. Usually, me not play meme songs, but so that's not the point of this. Pero me take it by topic jawe. It'll be fitting. It's fitting. See. And I'm also an ABC creative, ABC artist, so why not? See, why not start ko abo Mason? See, it's our platform, so why not? Go listen to his music as well. Bana di podcasting, ita si music tambe. Yes, sir. Ski. Si bakit na the bangers na ko to play aqui, ding nos episodes nang, ding nos bio, ding caption, sempre mi tag on-brand music playlist, yung link inana bo primo inana botaya. Chronologically, tour songs lang ko sa play ding intro, may i outro. Dus bono sa para busca, it's right there in your phone right now. Right now. James, how are you doing today? I'm doing fine, thank you. Like bo si Mang kaway ko ba dia? Would you like to share with the people? Check in the week. Freaking mosquito the bulig ding. It's Hey. very annoying. Ugh. Pero see, It's brat summer, everybody. it's that ass summer. It's Correct. summertime. Which means tudo mosquito na da bulig din. See. So kung namin bringa kung mosquita, like mosquito kabarong kami na ipamirami every day. With the 5-7 mosquitoes go to be day casking. Anyways, It's fine. see, but week, anything you would like to share with the public? My week was okay, I guess. Nothing really highlights me so at this point in my week. Pero for the rest, decent. Today has been an interesting day. It's hot. It's very hot. It's very hot. Turo bentana kita sera tambe, so it's even more hot. Pero happy to be here. We've been working. Okay. How are you doing? I'm also doing okay. It has been hot. I'm not gonna complain. No sabihin di Corso. We have had worse. Pero, week has been okay. Sigumi. Dakora. Honestly, temot ba yun asinali Ku, awita jabiane. Jabiane? Awita Jabiana. Sí, ahorita un jabiane. Kual tamane, ayer ta jaluna. So, no tengo opinión de tiempo right now. I'm really busy. No está really busy. Tengo because behind the scenes con nuestra planning. But yeah, good, busy. So, we're doing good. Good. Sí. Sí. Angel, ¿qué nos te pasa con tu día hoy? Today we talk about money. Money talks. See, it's money. I got bands and I got Bands that make her dance. Bands that make her dance. Bitch better have my money.
My money talks to me. We're gonna say. No. Say the most amounts of minutera. Pero okay. No, mas. It's okay. Sí. Di conoce para the money, Avenger. Ito ass topic. Ass topic? Hindi. An ass topic? Vamos a asked. Anyways, itong topic kung ngayon na Diyos sila tami ko nalo kepa nos papi DJ on the podcast. Itami nos tami ting a topic hope in mind ko ito ang topic ko tabay being pero no sa when or where of how nos ba yung getting otro. Anto I'm going to get a test out tami what would it be like si nos produce a episode. So Correcto. This is a dream production. Kami na ko ilo take a lead a conversation. Ilo lead nos na conversation about money today. Imito ba newt? Because I don't know what kind of questions you got. Sí. Ito produced by me, pero toch wel mitaya bo input ho importante kung nosa papi say dami nos pre-production meeting. Paso mita kere ami ko bo su experiência pa ku sang, pa ku money ta hopi diferente. Claro. Nós tem dois diferentes tipo background. Nós tô bem for a mesma família. Dus voor die cada família que nós sale fazer, sang awardo benader de outra maneira. Então mita kere nos audience e oyente nang anto nang gusto besta wak por relate to those tipo de background, to those tipo de filosofia pa ku sang. Dus definitely um coisa que a mim te gusta papi tocar no jeep, so se me se começar de com me dá é topic aqui importante, tá passo minuto assim de maneira de nos cultura, nos ta papi hope de sang No. openly anto. Nos papi de quando gosta coisa, se gosta caro que te pico na pero minuto sa quando mi maior não tá gana nunca. Minosa aqui com a plana tá minosa com a underhandle, minosa quando sang nanting minutin yung ideia. Ora mabira mas bio mitasa, we didn't have it like that, pero Pero no lagi mustra tampoco. não lagi mostra qual tá bom, so mite querer tem certo fortaleza que bota saca for maior nang tori na adunabu turcos que não adunabu, pero sabiendo também ora mabira mas bio ko nosotros tiene like that. Pero mite querer ti last time que não por assim anos dori mostra que exactamente lo que nos tem, exactamente lo que nos que vai, exactamente lo que nos por assim, exactamente lo que nos por assim. De que el otro dona mais tanto perspectiva hoje em dia para viver em realidade as opposed to whatever nanta por bando de whatever picture nanta por bando de pinta. Sabe que vai? Yeah, da comprende. Sí. Just começarei de mi Sí. bano diki. So malanta na karsao, malanta kung mayor na din kas, mita oudste di tres, meeting, mita kami kay blessed with being older sister. Miti unumang muwe, sa man chiki kumi unumang homer, nuebe ay mas chiki kumi, which is crazy. So na todo sa teenagers, borderline young adults now. Pe malanta kung mayor nang ere kumi rumanang malanta kumi wala din kas. Dus was het basta hindi in a house together. Pero no salanta, hopi serata, may otro hopi humble. Mi mama ta de frau de school, anto mi tata ta architect/entrepreneur, business owner, hopi kos Facebook famous, a lot of things. Troll. Kaya ni? Troll. A little bit of a troll. Pero dus pa meron tiki una isang tabay. Dus na household this size. Pero también foi una de bini, foi paycheck de docente y paycheck de architect, business owner. Me tabi sa ko, I guess we would be that middle class. Paso mi no sinti falta de nada growing up. Mi mama anto be honest, di mani ora no por, anto ko probablemente tabira Pasko bijvoorbeeld, of tabira dia boasi anya, of wat dan ook sa special occasion bini. Pero minuto ang hene ko mibisa man mi kit telefon ki mi tahange telefon ki. No kwenta ta mi upbringing at all ka ayuda ko mi noting hopi mester di ko sang nobo. E tambe e parte di mi team família basa grande de dos banda, which means sing hopi hand me downs ko ta pasa. So si mi cousins nanda ting algo, si mi hermana ting algo, sempre porta outro dete tine promego abo ahangele. Ko ta pone ko botasinha. Tá contento com etiki ku boting. Sim, tá boas por tá ku bonotarico, I guess. Pues no tiene hobby breed. Sim,
Se ko na ta nunca un coco botari para no si fa de kok so am nating a latest video game of algo na at all. Tum te kere ko tu open man ko mi surroundings tami ko nos no tating misteri ese nos no tahin ko lanta sina tampoco. Nos ta spar hopi tami. Qual ese masinha foi chikidi. Spar mi wala tating account dilito pa mi so malanta ko ting account ka dilito. I don't even know where that money is right now, actually. Pero, no sempre aspar, mi mãe aspar para mim sim, mi mãe não aspar para mim sim. Dus, mi tati nem mi cabeça sempre aspar. E, mi tati el latest thing tampoco, dus não tá sempre luxo tampoco. Dus, a combinação de dois, né, é spar e mi cabeça humilde, tapone que mi não tá saca sem hopi fácil. Sim, não tá fácil para louco. Riba custa hopi caro. So, se me pensa, mané, o me echt que é aqui, eu ora me tá ciele, pero o me assim nem também, me tá senti pressure de, pero me po make it through another month after that. Dus ik me tá ting, hopi at least growing up. Okay. Paco ami, no tampoco no tiene hobby break, pero mita mirek esta dos bandas, right? So sowieso no se tiene hobby break. Mi mamá como está atrás duro, like mi lo bisa nanto dos está workaholics. Nunca me da falta nada, pero ahora me walk back ando pensa cierto con a mí también, aquí nada mita mira si ku si me walk from a different perspective, mita mira si ku it was like kind of best of both worlds. No se trata rich ni nada, pero no se trata poor off, no se trata humilde, anto tating enough people around me de mi familia ku si o sea, siempre bota vai vakansie ku tal tante, bota si kiko boting. Bota mi mana nunca no compró un auto novo, like me remember we never had a new car. Siempre sa tabay off mane un auto, un older car off no sa mane. Of the car mi tata tamane tating 3 BMS un auto. Die mes un año que tomé 20 years ago. Like, it was like, I don't understand why. Gewoon menos kilometer y budget. See, like, it's the same car. Yeah, okay. But it's just a different color. I mean, it's a man of, the standards. No, it wasn't that. It was just, he apparently, he liked that car. Honestly, mi no tenho ideia de qual é essa coisa. Pero mi sabe que coisa não tem. Nós tivemos 3 de Suzuki Swift, não tivemos 1912. Un blanco, después un mitar blau ku kara, después un blanco otro. It was weird. I don't know why. Okay. Entonces mi mamá tiene un version de koi, pero in a different car nowadays. Mi no toco de koi, but anyway, fine. Okay. Pero dus mita ting enough people in my environment ku see that I talk about money of that a bit more well off, pero no como nunca mita sin de me falta nada. However, mabaya school lang kami na tating and then ang kusita well off. Kusita well off and nagbuta mira ko gay ki tata abing ko Burger King ko Domino's korso. It's different. Of and then ang kami na tating bosang casting 3 piso ko un left ding. Bosang casting airco. No full airco. No camera ting airco. No. Crazy. Casta air conditioned. That was crazy. Those are people that I was friends with of new and do mita tabay ng cast naman it looks different than what I got. Yeah, so, nunca minasin naman mi mes como less than basta minasin naman mi manang mi others alantami ko with self-esteem pa kasi pero looking back mita definitely mira ti un diferensya to de mi familia sa tiene ko ta more well off anto weirdly enough ina nang ko tiki mas well off si tata papia to kante seng of tata tu nung tiki mas tanto perspective pa ku kiko nada si ko senga do business minded and tipo na de mi mes cas ese no to un caso un ko komita tra un camina de mama tin su mes business pero quanto nada earn kiko nang plan anta financial plan anta none of that was spoken about. Mi time po relate ni say time si ko mi no po bisa bu ko mi mama tiga na sa pa si cierto como de mi mama se vega con ni bad joke ko nele di maneira não sei onde sente bem por toch paga para vakansie na mão. Puxa para aqui ou aqui? Sim, and that maneira girl. Don't worry about it. If you pero tá gewoon hustling. Yeah. Hopi hustling pa por still provide pa look at UK. So bosa toch ku ora mucho noting algo ting ora bosa nanta si un big deal na school. Sí. Anto ba no que you pasa ding say of me the name and say mi mama su perspective ta ku no que pa mi unko nambi sa ba yung unko na school
Dus de tradutor pa toch bom ko pero porta no mesmo nobo pero toch een version DJ. Pero mi tampoco no landa ko gesprek di mani. Oh, sneki bota spar, então sneki bota kiko, então sneki bota kiko. Da passo uma bem Holanda. Stop. Essa aí tá my next question. Bota besta. Sorry. Ok, ba explica de como balanta, então agora, finances tempo tá whatever horas anta aceita lo que tá passa. You don't really have a choice, pero tá batrar tiki depois, você tem hora que com pero essa ainda hora com poner para rekening of botar em cash ou botar spend it ou botar spare. Não tem mais você, vou viver tá under supervisie, essa ainda hora beheer door die ouders. Ok. Ora bem Holanda. Com a experience aí, porque o obo tem base bo mes finances, o obo tem que pagar belasting, o obo tem que vai o obo tá comendo que tu recém aqui não tá vai na cookie ku biscuit na toko down the street. Não, me tem que pagar mi huur, me tem que pagar gas, water, licht, me tem que pagar verzekering, me tem que loramang com esse a cambio ora bem Holanda. Mabing Holanda ko 19. Dus mabing Holanda, fresh out of high school, being hasi mi HBO opleiding in Holanda. En toen mabing ko SSC. Dus hoop die koos en tabata geregeld pa mi kapa. Kung ta ventaja kung te kere, batin mabing ko SSC, paso yo rebo no tingo regel ko na pero e desventaja ta ko bota ha yung explicación DJ simang na intro week. And so after that, batin ko kind of figure it out, di ba bumis. Paso bata tende ko nan durante intro week, pero o batin ko siebo mes ta completamente outro. Anto, mabing Holanda, bata bing de kamer sowieso, met dat ting huisgenoot daarmee, taba tayo na mas grande kumi, met dat niet nu bent om dat is nada die zijn. Mi promi ay na nada hopi moeilijk door die zei daarmee. Paso, met dat sobra hopi zijn, met dat trap, met dat yung bijba, net tempi tampoco, met dat paga sigo met tempi 5 shing, pa mi studentenkamer, die qual sowieso duo ta mandabo is zijn. Pero tama te kita verzekering tama VJ. Dus met dat zijn verzekering kita voor si. Kuta paga sowieso gas licht wifi kutura ko na pero everything else ta di ba isay met tingo biba. En dan dogar mi primeiro ay mapasa hopi moeilijk. Hopi moeilijk ko sa minuto ting zijn pa si certo ko na kom te kera hasi. Met hopi eenzaam door de say time met dat bisa na hopi paso minuto ting isay ko. I just engano basang basko pero ami nothing isay Midata spend op tempo com friends en si pero nan kas. Dus midata by Sally, midata kumbra hopi kost tampoco, paso esa me sigue pa siguiente luna. I wish mitating gente ko take me by the hand mani es ninguém botar se saque, paso quando eu ter hopi medo de mim, hopi anxiousness de mim, ko hopi ainda spema leer ik af. Echt like we hopen ainda espeta maneira. Três aí passados. Nós vai talk about that back. Sim, pero mi prome aya no Holanda tava hopi moeilijk. So makista em pa no traha. So makai bi Holanda, me te querer figure out Holanda, mi school, mi studie, qual makai mi deses because I didn't like it. Hinde nobo, biba mi so ko huisgenoot. Biba mi so de staat kan mi dat in friends, ni family dat we in tambe. Dus hoop ik op adaptaties mi no te querer by traha tambe riba. Pero eerlijk, minha twista no trabalha para minha aya, pero não no trabalha mais. Depende que tipo de família. Depende que tipo de família, but I ain't got those family com a name. Sabe como manda sem pabo? I não me tenho que. Dus bom, eu single figure it say out. Pero é gewoon hobby moeilijk. Se benota sobra sem para like para spar. Sim. Of I guess in the tempo minuto para nada de maneira. Sim. Assim, algo assim. Pero Dus bo começamento de tá na Holanda aqui, para kusang a relação para kusang tá horrible. Hopi Não passou, bota maneja bosang malu, passou bo não tá ting sang tá 30, enough sang tá 30 para bawasi ko nang. Não tem nada maneja se bo não tem nada. Hey, that's a bar that is sad, but that's a bar. Não tem nada maneja se é sangue sobre. Yeah, this is what it is, honey. You gotta do with this. You ain't got it. Okay, danke para share. Ando tá vulnerable. Think the abo no being babi mas Sí, a mí a few things ama siguro otro.
mi no abi in Holanda mesora. Or makaba mi middelbare school mi no abi in Holanda mesora, maar wij studeren na UOC. Dat die mas motivo porque eu estudar na UOC pro me. Uni nanta bata paso mi kira com minha família, do outro reasons não shall not be named. Pero esse é o único motivo não. Esse é dois motivos, com my name, com não by name, and mas com by name. Ta mi tá hopi consciente que ora bo bin Holanda, bota bin riba fiança. One of the biggest misconceptions dan tá que ora dio pagabo of SSC pagabo, bota wadu paga. En nota ora sang iedereen tá nota pago pa geleverde diensten of producten. Ta lening pa bobo studia, okay? Dus ami di okay. Fiabo. Ta fiança eta. Nota kost, nota pago, nota income, nota omzet, bota besta dry me brother. E kost eta fiança. Dus bota treat it as such. Anto, den bida bota fia as less as you can. Vooral si bonosa kung bota by spend ko of bonoting control, di kiko of kon largo ba dura wo ba ko back. Dus me pensa okay, bo, mi nota really ready for multiple reasons pa mi bi in Holanda. Dus na mi kita korso tra focus riba, okay, kom to manage my money, ti un tiki mas freedom, paso, mi to bay universidad, mi tiki mas freedom, mi ti un auto, mi tiki kon aqui, okay, kom to base, kom to figure ko out. Anto makita korso, 3 aya, makabi mi studi, dus eu mi ti un lening chiquito na SSA. Right? So mabi Holanda. Ami tami mi mi ouders nan tami, mi opa aspar un tiki pa mi nota hopi sang, pero enough si pa mi ti un tiki breathing room, right? Dus eu mabi Holanda, mi tata hopi consciente di, okay, esangay na korsoy, mi nota sinari ko ne. Mes, anto, un costa me kapasa mababi ba sa mi rumang. Nota by choice pa so, Holanda, so, it's tough pa buhay yung kas. Ami na bingo SSA, mabingo diyo. Dus mi mesa regel to kos. El draai maar largo, ko trainer, pero ama regel to kos. Dus mi tata yung idea ka ba di ki ko te konak bo mesa regel. Mas babin sa kami Holanda to, babin Holanda sa kami rumang, mi nota paga rent. Mas ra força mi rumang pa dune algo pa luna. Kasi nota que, pero mi tamane no, mi tinku no solamente mi ta grateful, sí, no solamente mi ta grateful pa mi pora tu ma space que de ma casa do bota take me in, pero tambe de mi cabeça mi tinku mi sa costuma ku paga huur. Sí, ku kost por nada. Dus het is dat tweedelig, right? Dus hier in temporada ita we bibong aisig mi rumang mas par for the most part. Mas par tambe, dus mi ting 3 anos par, mi ting par mas. Agora só mi ting mas gasto sí, pero bunto também por aspar toch wel, so minta paga huur. So we moeten contribuir com minha mama, com minha irmã na casa, pero that's different. Right? Dus eu meeting different start kaba di kung aba start. And by the time ko ma move, ma kumisa tra, minta tra Albertine. I didn't play around, right? Minta to hopi cognizant di miti ko biba bong, pero mi no me steady hopi ko sa mi biba. So ma biba kung simple, and or mi mesra ball out, mi pora ball out. So mi ball out once a month. And the ball out mi kaman, porta eat out. So kono kumisa di mi miss, right? So never had a problem with that. And to un kosku I really always really enjoyed is the thought ko buta si tiki effort and to bosang ta rende. So to kumisa ko spar pa mi, which is that's what you do, so spar rento, right? Pero tambe, the next step ta investing. So, fior mabi in Holanda, makumisa busca kaba maneira, okay, komi po invest, komi po laga mi sang rende, anto madal ranka basta be, pero esita to unko kuma really try to sinha mi mesto kandije. Anto mi promes tab de invest, na orim tabi be kumi sexta tanep, den COVID, ma pensa, okay, kiko tong kos ko sowieso, mi po asi, invest, okay, ENG itin beleggen, okay, na mi wak. Anto rin makumpra mane, of those shares di mane, thuisbezorgd, den pandemic, paso mi tamane okay bon turo to konan tabay fall pero thuisbezorgd tabay ta more up paso yun pasali ba yung kamina pero we still gotta eat. Dus yuri lo que más ita makong compra those shares ando makumpra di Foot Locker time because I thought I like going there. Minta sa mi tabi ko na pero makong compre for the only sake of waki ta pasa or meeting investment. Just see kung ita subi ba kung si Melissa in the news tali ko pasa kung ita affecte. So mi kaman so is it me start anto di Holanda. Sayang na anto manage money na Holanda. Pero gana di asituro ko nito abing di mo miss of balis ang kamina of dating hinade mo omgeving ko abisabo Jane bating ko sa koki. No, minuto kere yung na abisa me kumitigu hasi koki pero mita kere mita hopi curioso anto miting un tanchi kumisa siguro ko sempre tabata un tiki mas well off kumi otro tanchi nang anto sempre
me I look up to her anto aki aya tata mane bisa balesa ko ki tata ko pas anto no tata mane hopi information pero toch wel enough di base pa si me curious pa busca pa mi mes anto ami tata mane wak podcast wak hopi American stuff anto hopi ami tata mane kibong who do I want to be like tal gente well no solamente é um scale de bepaalde cosa pero ele hace investment guy kita basketball pero ele invest in tal coisa 50 cent invest in X amount of vitamin water anto ele binde 10 anos foi how did that happen wait why did he do that of voorbeeld dan met segumi NASA investing NASA dus de rapper invest in a company en niks mee te maken kunnen of rapping career of hip-hop artist, pero después un par de años, él rende vira algo otro. Of Dr. Dre ku Jimmy Iovine. Now I started a small company called Beats. Maybe you know it. Maybe you know Beats. All of that is investment. Not solamente invested ding mane tempo ko invest, pero invested capital. Nang seng rende paso na pone ko ki nanang anto trari budget anto e compañía crece anto before you know it, it grew into something bigger. The same that really intrigued by the idea of you can put your money somewhere and then it grows without you having to actually do something. Amin tong bay traum beats, at least not yet, pero mi bobo invest si. So same that ko interesting. Yeah. Okay. Now, ki ora na ulanda ki but I feel like bo get un grip di bo finances. What is that first step towards me not anxious to contribute finances mas mi tiki mas control di quando senta 30 ando quando senta sali. Singe meseta mi no pasa kanyang sang sunod nata 30. Maar kom ze tra ding die 2 anos landa. Dus eu sowieso mas sang kom ze 30, então se mais comfortable, com posso certo quando me sobra sang. Pero como assim tem como tem grip me sang, segundo a temporada como conhecer pouco, sowieso tá mais consciente de como vai me kuseng. Então não como não tem friends que se sei, pero não adrendor mesmo coisa. Tem hora como conhecer que tá echt gente de não assim que, vai explicar me não assim que betul com ele. Pause. Hold that thought. Bota kere tinta makan ku ami abis no bisa abu dunab mane maneira ku ami ta si, ou bota kere abo tabata mas open pa bisa ki bota struggle ko ne. So mi kono se bo friends nang. Ando mi ta sinti mane no ta turi nang ting money problems. Na time por ro yuda no ta lek na ami mi te kere abo ta tunti ki mas open pa bisa me tal cosa no I do it like this. Ki bota pensa say. Por dit in certain friends sa di mi financial circumstances. Not that I'm onbekend. Pero not that kunas by hopi din deep te see die conversation di sing. Okay. Qual te funny, pero te juist but kere se bastante hopi tempo de un friendship. Lo bata open babi sa man iba sa the struggling of me no sai ko ki abota ha si pero me dating say dus imagine me friends could the accountants. Met friends could the track same. Met friends could ting skill set ding say. Pero nunca ko porta di mi mesma punta ki mas share my struggle and the ki committing ko hasi. Sí. Ando ko nota everyday finances the otro. Ki nota everyday finances. Dus being an accountant nota everyday finances. At least vooral si abato bin ko ene ko noting, sabato ene ko noting hope experience dopi knowledge to kante sang. Ja, ko friend accountant was aan me not doing business. So why am I talking to him for or them sí, for? Pero die meeste time dat in hobby confianza y comprehende kuseng dus die me mis. So tingon ik wat zien mani nget explicar me ko ik wat come in from one ear out the other. But I'm not actually comprehend die keyboard op piano DJ. So like saying for some reason ik conversation ik met mani what are you saying? Yeah. No matter como expliquei-lhe, então, portanto, te expliquei de uma maneira que me dá para compreender of ba simplify it. Ik wist dumb it down, because but simplify it to the point que me por a hasiele me mes também. Okay. No está bem papi. At the end, the one thing que me feel like me por do nanjal kwa nugget ko help.
Pero sei também de nos last 3 tips na kuno stasi sempre. Se você não sabe, usually nós release extended clip também que 3 tips na kuno stasi de cada episode. Go check them out. Just scroll, but mira main episode, but mira extended clip. Going back to kung Angel a get to meeting tiki mas grip, tiki mas control di misang na ulana. Kita ko na kubasi. Kunota one thing mi kemendi bomes na começamento. Wat ba começa tra? Maar kom je tra, dus met die ding maar zeggen, or is sowieso, ik kom die maskers bij manage. Correct. Actually, masker bij manage. That's a bar. Sowieso tam effect ko bo masante tipo kinanang masante ko bota subscribe to. Dus ay mga mas ko ipaga. E mi sa tanto tiki mas consciente di kita tenda kita sali, pero na mesmo momento mi sa ko ting sang de mi account si. Dus mi data toch check so mi data mi no sa una e mi reta bing ni bike na check mi bank account. No ko mi ta imagine dat ngeta by hack mi bank account. Pero me te quero omari para com me sentir tiki mais consciência. Vou estar com tiki mais Me consciente. sentir mais consciente de que da drenda kiko ta sali. Kiko precies maar hasi mas que sei, me não pode saber o que from the top of my head. Por in ieder geval, was soro pa massa en drinta si. Mas só para mais sem drenda, sim. Se quando me saco quando eu pagar for sure. Me te live pretty below my means também. So ik no comprei em coisa também que também coisa como começar assim. I ain't buying too many stuff. Like se me echt me stage ainda tá sila, me tá quero com telefone of com laptop de hora com me mesmo quero com tem corrente para trabalhar. Me tem any other choice but ora okay, bom, me tenho que comprar, me tenho que sila como tá sila. Okay, so it's the primeiro step. Okay, Paco, nunca me nota ting non-grip di mi finances, pero coco definitely começar se ora me tá tiki mas não sei mas começar invest. Me abre brokerage account, banda di é di ING como tinha op gegeven moment maar sério, maar bem de toekomst because me começa a compreender que tem mais broker anto que ING de caso que tá costa hopi para beheer whatever investment que tem, dus não é bom. A mim mesmo bem se de buscar broker que tá mais cheap. Dus eu mais sei, então mas começa a invest. Então aí mas começa a purba buscar gente que tá look like me para explain certo terms, right? Toevallig mas opleiding die financieel recht aanbiedt. Dus maar zie je hobby, to kan het prospectus, to kan het different type die beleggen. Nog in courses aan crypto. Nog in courses staan we aan financieel toezicht. Differentie entre gedragstoezicht en prudentieel toezicht. Two different legal entities dan kuta hunga een rol eigenlijk voor de financial markets. Anto kuta zorgen pa financiële bestendigheid eigenlijk die een financiële instelling nummer 1, maar dan een financiële sector anto the whole market. Snap je man? Dus niet dat kind of busca information pa mi mes kono dat curious DJ, but also mi opleiding ta met dat really hunga een rol pa ko essay. Anto mi kere dos cosas I really play a role pa mi really start investing or at least trying to invest basari ba mi limited knowledge ay nanang anto ungos di mi hende ko mita hopi risk averse in the sense that mi toma mucho risiko pero mita bay dal mi kurpa si. Kuda zona manera tegenstrijdig pero mi que más in the sense di okay mi no te queda less about investment solamente no mita compra un share mita hace algo do mi que wa con eta perform mi que wa kiko ta pasa mi que wa con eta subir ba mi que wa depende qual luna qual dia eta of kiko pasa de mundo con eta afecta mi sang of con afecta mi investment. Dus is algo como así for sure. Ando lo começado em COVID, pero também after ma queda purba different ways anto hobby be gewoon hasicos anto waki ta pasa. Crypto também primeiro como invest em crypto ma pere sang, but the second time around I made some money. Pero aqui, eu te mention que eu hobby cubo. So tem echt great parte do episode tem Atlanta com Childish Gambino com o nome de characters na mais Paperboy. Paperboy, like su character. Sí, fake man. No, fake. Sí, no me estaba fake manager, pero hype man. Sí, Lakeith Stanfield com Childish Gambino, Donald Glover. Camina com guy Lakeith tabi sila sinaki bagay comprei kachuna aqui. The card aqui tipo Pitbull whatever brands. I don't know about brands of dogs. They're not brands, it's breeds.
Jesus Estaba Christ. mal to see. Mal to see. Mino sa ekonay, pero ku a breedy dog specifically, ita bisa singin no bo waki ka chona ki a waki. Later on, bo when are you together? Or nang breed. See, on a breed, bobo haya maseng. So they're expensive dogs. You know, and people gonna buy them. Ito man no, because I need money now. Leuk ko mi meste guarda 12 months pa ikachuna kinase. I mean, po guarda 12 months to pay my rent. I need the money now. Tomorrow, see. And they could get stuck with me. Paso, mito ko muna to dos bana di money. Yeah, I need the money now. Anto oto bana di money. Oh, me has a cocky da rin deseng this place. And the walk bata mention na ako mani bota ang yun ko tuma o riesgo. I mean, no te toma por riesgo. But no te pero toma me por te toma riesgo. enough riesgo para me vai figure out dar mi culpa to learn in the process. Pero figure out dabo culpa de ficar com botunha ko tuma riesgo. Tingin no ta se koi. No, toma riesgo, me te toma riesgo. Você me toma hope riesgo. Pero bota siesi. Sí, pero mi no me se va a poner tú mi sanenje, me te pone un tiki para mi wakita pasa. Sí, pero punto ta ko bota siesi. So Correcto. a mí no tá pensando em investment nunca em minha vida. A walkie, like I got some. Pero me tá pensando que você me não sei tá passa que sem. Sí. Daí na minha pergunta também ni na abo di sim sabendo como é market a subir paha quanto passa Donald Trump te bisun ko quanto passa Elon Musk te bisun ko dahil tu ba stocks nang combo ta still I guess no get anxious no ter confiança que você não tá fine e não tá bem go broke. Well, e pro me costa, bueno, me se investir yun sen ku boti investir. Okay, good. You shouldn't do that. That's That like see, any place, any financial advisor, any broker, any investing has significant risks. Nunca no invertir sen kubot investir. But this supposed invertir disposable income. Esse tá promecos. Sim. Sen kubo no investir is, papaga po bills ng, buti yung small emergency fund, this and that, buti mo sana pa. Sen kubo no investir, buti invertir. Pero si bo perde, qual bo por perder, chance topi grande, kubo tabay perde, ibo lo perde un parti, e no tabay danya bo existence den vida. Você me Yeah, dus esse tá prometo stop sowieso. Comande. This is not financial advice. This is just our experiences. Nós não a financial advisor. Nós não fiduciary. Busca financial what? fiduciary. What's that? Gente que está equipped and está certified para dar financial advice and to sometimes carry certain financial actions para pero nosotros yun ko na nosotros dos gente que dos road microphone ko roadcaster, okay? We're people on YouTube, please don't come at me. Pero un rule of thumb pa ami, un suggestion lota, please no invertir sen de nada que botin investir. Se botin investir sen, no invertir. Pero se botin investir, right? Clearly it tem other purpose. So why are we putting it anywhere? Yeah. Kung nota di mo spari kaning of tiene ta boy ng matras, but I don't see. Yeah. Okay. So ese iso. Okay. Now, laganos bay na, okay. No sa pasa, estabdi kong Angel a kumisa su experience ko mani na Corso, com sua família, nós vai na hora bem Holanda, with a struggle, nós vai na stop mais cerca, okay, bom, at least me tem mais tanto income, and to live in a frugal manner. Awo, kiko the next step, ku abo asinha pa mês, of ku basinha for um ender no libo, ku do nabu the most control you've had up until then. Me de que é bom para ele para mencionar ele bo tactic of Kiba, assim, para explicar qual é que lá se para mim. Yeah. Well, mi not un financial advisor, claro que me bisa, pero Keanu, my friend, shout out to Keanu, ayah que bisa mi umbe, vooral ma bin Holanda, ku ribo bo spari kening, bo habri mas tanto poches. Bo habri mas tanto poches being maximal 10. Ando bo cambia en number di ture poches na ay naturta di link na bo rekening. Na in Holanda ki, weirdly enough, bo na bo gewoon habri multiple spari kening, bo habri betal rekening, ku ta connect na bo spaarrekening, en de budget spaarrekening bo abri mas poches. Dus lo que ela sinha a mim, não sei se mesmo assim alto tu mesmo papi kuneta bene, a mim não tá se coip, why did you teach me that? Pero anyway, it's fine. Bo por abri maximal 10 spaarrekening, ku yanda mas spaardoelen, ING, ABN, Rabo também tu de big banks não tem sowieso. Anto lo que me tá asita, bota pone, bota cambia o number de spaardoelen nang
En toen bota zie je bijvoorbeeld expenses. Of bota zie je vaste lasten. En toen bota pone tussen haakjes de number tambe. E amount of money. Kubo ting. Mister. Pa bo cover bo vaste lasten. Dus ora sang 30. Pro me kos kubo tasi bota pone. €3 per luna. Whatever e kubo vaste lasten. Dus si porta huur. Porta whatever it is. Toere verzekering. Toere kona bo phone bill. Toere kona bota pone. Zijn een vaste lasten. Sowieso moet ik een budget. Of at least skibi. Quanto vaste lasten aan tapaluna. Zie sowieso. Maar wat is best say. Bota yama is spaarrekening of spaardoel vaste lasten tussen haakjes €3. Dus we bij de next one. Bota meneer, actually, mita spaar bij vakantie Spanje. Bota me Spanje 2025. Bota meneer, oké, we zeggen €5. Bota pone tussen haakjes €5. Dus ora zijn 30. Bota pone un ticket. Bota pone €50 que dentro. Bota assim. So me que bota assim que tour in different facets nang. Dembo bida ku but you spend money on. Porta bota sparing po bota bisa spar po engagement, porta bota bisa spar po un cash nobo, porta boting mister un telephone nobo, right? Bota se tu reconai. Another one ku sowieso meeting ta un emergency fund. 3 to 6 months worth of bo expense bo rent, bo income. Dus bij mij is income test, bij de student, bij mij is 1500, ku duo, ku bij bandje, whatever. Bij mij is het 4.5k ongeveer. Pa is die kolonki ma, but in 3 months of income saved and tucked away. Want dan zijn we bij de mishi, si een emergency pasa ku bij aanslag die belasting kunnen importeren, dat is ik even nana pro. Maar de saru si pa ik kooi worden veel aangevuld back mesora. Right? That's what I do. So I say it manier ku ami to go about me finances. And I say de manier ku ma suggest na Angel, okay, maybe you have to try this method. Maar ze doen nou letterlijk een overzicht die kwantu zijn bij mij luna en dan kijken wat dat putting your money on. En dan is wat ik lager wil betalen rekening or bepon neturo te konan ta zijn we spend on un coffee run this and that ku te konan En dan loke bo pasita but make sure ku ora bijvoorbeeld behuur kita but ku voor de vaste lasting but pon back rekening. En dan simple ete queda, bosa, checks and balances dan te. Nee, reason niet kom uiteindelijk maar is zei daarmee dat zo overzichtelijk toen ik dat trouw op visual dus meeste meer ik kon ook wat explicar mis no me no beste explicar me go como beste como de ik kon ajudar me para me mirando precies 1 cent bij 1 cent 30 back die 1 cent in kusali sim dat tiene promena mo di bisa ko mi main account en mi spaarrekening zo Tu sang no portar botar rekening of spaarrekening. Tu sali sim mi sa precies na kiko ela bij na che. Anto nanda singyam sowieso kada budgeteer kada kiko sim mi 50 30 20 at kiko no the work. Tried it doesn't work for me. Techniek ay dami ko mi tapora pone. Precies quanto mi tengo paga na mi fast lasen paluna. De ponante mi te pone. Precies quanto mi no precies tampoco. Ongeveer quanto mi po hinka ding beauty products like hair, beauty, skincare stuff. Daarmee tin zo eigen potje. So mi ta investeer is okay, mi ta pone un pot apart. Pepa so mi sa kom te saka un montante na isaki cada 2 luna of cada luna wat dan ook. Ja. Mas mesmo ko so ore pa vakantie, mas mesmo ko ore pa certain activities na kumikasi. So mi no ke stop me miss on brand. En dan kun je ayudar ore ko mani misa kon sa den de sali kon sa mi ta gasta tami na mani kaya ba get coffee runs what the bisa simo sa but 20 years away. Sí. 20 mas me exporta. Sí. Entonces por reparar como te quedas que maybe ta orba me compro un coffee pot bijvoorbeeld. Sí, pero awak meeting personal expenses pone aparte mi pa ikoi. So misa ko mi ta di ba kaya hoping to mi ko den liye mi ta sa ke fa ese. Dus ese ta mi ta pone ko minuto sin de mani mi falta. Like who's stealing my money? Yeah. You are. Ja. En dan kun je dan hopen ore minutos. Me tem anxiety ainda, pero menos. Dan tem mais control. Sim, me tem mais controle. Se me sabe uma sang de bini, me tem verwacht que sang tenho sali também. Awak adulta pa ting mas sang de 30 também. Because there's a lot that's going out. But I need more money coming in. Pero awak abayan também, because me abayan, mabing ko say, basta ko sa ko abayan. Mabing ko abayan, makumisa ko abayan, and awak abayan so app te bisabu prospects di kiko turta baby. Sí, iba ingekheid também po look ahead. Do antes na natin ko. Awak na natin ko ta yuda mi ta okay, ikaw ki usually it look like. The si mi traha, si mi no traha mis, misa kwan ora mi si tras ko tu paga ikaw ki for sure.
Because me tra part-time ainda. Me saco me do tra, na mori bisa 20 horas pa semana, pa so ko ita paga tudo ko aqui na. Yeah. Okay. So, esse ayuda me Yung tingin maybe mas control. maybe 2 years ago now, numa passei over na mi sister também. Ora abi gulana, conversava na cara botin casa coque, cara botin casa coque, botin casa coque. Passou ela com ajuda a mim, que tu tigi mas I guess no. Ela gewoon doen, nou, een tingin mas Sim, control. sim, Als je een tingin mas overzichtelijk, pabo. Ja. Okay, guys, meeting 3 step pa bosang. 3 tips of suggestions ko ami definitely the rule of thumb ko ami to live by. Number 1, se você bem Holanda, assim me favor, corda ku duo no tapagabu, SSA no tapagando bo. Mas mention ko ikaba den episode aqui, bro, na me reiterate. Ito lening. Tour sang ku bofia, hoop di namo di gudu na back. Unless ba yung party ko ta gift, hoop di namo di gudu na back. Se vou cá, você tem dias aí. Sí. Assim me favor, treat it as such. Ora sang idrenta, no quero ko bawaru pagar to already ball out. Corda ku hup, that's another 400 to 500 euros ku miti ko paga back. Dus stop there também, passou, dus ik bij wak demo duo, Sim. maar ze echt, aqui, se começar a despedir 2 aia, nada começa a cobrar, after despedir aia. Minha to cara precies. Miti ko may busca. Either way, you're paying it Pretty sure back. the 2 years, sí. Sí. No, but no, sowieso. Pero cara, sí también un boom. Buy wak quanto bota debe. No, ta un na nila, minta wak. No, buy wak. No. No, buy wak. Ora bij wak, I swear, but echt Bij começa a wak. manier, meeting kuka pessoa aqui. Sí, buy wak. Aiera. Laga no stop di Sim. ku mentality di biba de mundi fantasia. Buy wak quanto bota debe, anto eri turbe que sai idrenta, pero to mire mas como pago, pero mire como lening. Assim me favor. That's number 1. Number 2. Angel me speak on it. Okay. Op een gegeven moment, not having enough money te drenta. Si botas niet maar not enough money at the end of your month, of wat die mas month at the end of your money, wanneer dat bisa? Que? But die mas month at the end of your money, what get it? Okay, See? sim. But oh no, at dia just 5 minutos sem mas. Oh, Yeah, ito você yeah, acaba. okay. Ta eluna a sobra. Sim. Sabe que vai? Sim, I get it. Sim. Boting dos diferentes coisas que vou passar. Boting spending problem, dus bota give out more money than you earn, of boting minuto earn enough money. Bota earn enough money, dus not enough money ta 30 anto botanya bota saka, mas tando dus boting mesteri mas seng pa 30, right? So you might have a spending problem or boting income problem. Kung coisa que boting ko asi, ta make sure ku kita tu rekonan di extra ku bota kira boti mester por minuto echt mester anda sina bota sasi boti income problem of a spending problem. Si bo vasto lasta nang no ta bono po cover nang ku bo income eri boti income problem. Por si bo vasto lasta nang ta wado di cover ku bo income ando bota di bora ku bota kasano sa no hopi ko kens boti spending problem. So assim por favor, that's the first step bo figure out okay, kiko ta pasando aqui, so Pero no tem enough money aqui. Que tá passando? Mita hakin ko ba como tá kita bo advies, que tipo de exercise na po asi pa analisa esse. Qua ita? Bo vaste lasten, bo huur, bo verzekering, kimas, gemeentelijke belasting ang wat ik paga. Toen ik kon ang kuta mester tra un lisa je kon ang andori pone banda di bo income. Ese ta primeiro complicasi. Vaste lasten se me sa di cover. That's the first step. Same to do na waki, pero no Groceries enough time. também. See, groceries é típico na Sí. So, corda, duo, no ta paga, duo ta fia. Number 2, waxi bati spending problem of an income problem. Anto number 3, and sa kita coco masinha, porta e nota baita hopi importante waki, pero coco masinha dus minna mi share. The rule of 72. Boting 72 ta number, si bo dale is 72, 72 den average rate of return. Bambisa, bota compra share de companhia di OnBrand, anto over 10-year period, ela duna return di 5% ribabo seng. Dus cada ano botanya 5 seng ribabo floating bambisa. Si bo deel is 72 gedeeld door 5% botanya número. En número ta indica quanto tempo tabay dura, quanto ano en de geval aqui, tabay dura pa bo double bo seng. Dus 72 gedeeld door 5 ta sigumita 14.4 minuten, I'm pretty sure. 72 gedeeld door 5. Sim, 14.4. Dat doet Rabu. 4.4 anos para um florim vira 2 florim. Essa é the rule of 72. Pois não me sa como de turco sa waki, para um coisa como assim, anto to whom
it apply and to whom oh now by why koi do with it as you please. It's something I learned. I didn't know that. I thought it was interesting. But really koi esimaki, it's interesting. Okay? These are my 3 suggestions. Si você quer papo over the money, si você quer more money topics, não sa as this yapa di me to feel like the conversation que nós por have. Si você tem guests que tu tiki mas versado em sang que the financial advisor que tu piconai, lega nos sa, we would love to talk about money because we're trying to be up. That's really the reason. Okay? Sim. Então nos que ajuda bastante. That's the whole point of this podcast. This was a long pod. It was a good pod. It was a good pod. Ito enough information. So, For sure. Não é uma conversation que eu vou porrar se cortico tampouco. No. But thank you for Think, sharing. Thank you for the practical tips. Of course. No na amiso e de que The peoples. tambe, the people's listening. So, okay. Nós também acaba com song aqui. Essa aqui tá free. I would say financially free. Hey, that's Stay the goal. woke, né? Essa aqui tá release Nobody Stacy and it goes a little bit something like this. Hey. Essa aqui tá free by Stacy. New music. Usate de itemore su tag pra trás aí. Tem que diga me di, it's a vibe. Financially free, guys. Hey. So lang, like, subscribe, share, comments. Mas tumira next time. Hey. About me, mas. That's crazy.